Kanalga hoş geldingер. Азыр адамдардын эмоциясын үйрөнөбүз англис тилинде. Адамдык эмоциялар. Human emotions. Emotions. Мына шыныз да окулат да. Human emotions. Адамдык эмоциялар. Кандай эмоциялар бар? I am happy. I am happy. Мен кубанып турам. I am sad. Мен капа болуп турам. I am fearful. Fearful. Коркуп турам дегени. I am fearful. I am disgusted. I am disgusted деген мен иренжип турам дейт да. Көңүлүм эме айнып иренжип турам деген disgusted. I am ashamed. I'm ashamed деген мен уялып турам деген э. I'm ashamed. I am joyful. I am joyful деген мен кубанып турам деген да. I am joyful. Сүйүнүп турам. I am excited. Excited деген өтө сүйүнүп, бир нерсени күтүп, кубанычыбыз койнубузга батпай атканда I'm excited дейбиз э. I am grateful. Мен ыраазымын. I am thankful. Мен ыраазымын дегени башка түрү. I am grateful же I am thankful. I am surprised. I am surprised деген мен таң калып турам дегени. I am surprised. I am empathetic. I am empathetic деген бирөөгө ичибиз ачышып турса, бирөөнүн абалын түшүнүп турсак, I am empathetic дейбиз э. Анан I am relieved. I am relieved. I am relieved деген мойнубуздан жүк түшкөндө I am relieved дейбиз э. Ошол сөздөрдү жаттагыла, кайталагыла. Бир сыйра карап чыктыла. Human emotions. I'm happy. I'm sad. I am fearful. I'm disgusted. I'm ashamed. I'm joyful. I'm excited. I am grateful. I am thankful. I'm surprised. I'm empathetic. I'm relieved. Рахмат. Бул видеолорду башкалар менен да бөлүшкүлө. Окууңарга ийгилик.